Dina Matua Gugra Chicago, look at like a dogabal to cool, dog Jim Gashisti got nam, grew shilakon, Shante, Krunlam. Matut komsanga mayang, shalangami shipe sunaigo, nang komsawana grasha de raitim, ngay nango kanang na ngay ngu ay, Yisu shipe tanego, Jikoni, Unkun luma ay, Nsamalem pianay, Unimo, Usip luma ay, Ishak shajamgo, Krinsana, Wokum shabi, Nlunga, ay ngu ay, Kagawa pe shisunego, ngay go kanang rit ngu ay raitim daiwa thane go matu ya wa phe wa mkwe miyang na akhang no shongjo rit ngu ay Yesu shi phe than let sha jisini go tingna nga jisidi phe mkwe miyang mu ga nang go greg sanga mungtan lam ndaw shna khom sunna Sawasu ngu ay Kristuta kasora ay nuwa phunaw ni daina jajumunga Pet Tisumru Uashley. Yesu got Kanangay niya, reaction lamni pet na la luka ay. Shigimsha langami binwayang iko. Mishtong stylam te gokap saranga ka ay. Day mishtong sta sawa lam niko. Tingnang gadaywari ay nguay pet sundanto ay mong rengay. Shingray tengman jogajay ku mishtong sta day lam niko na. Mishagjalangami pinjay zon. Shoot eku mit dodan kau krup ayam jomong ngajay musudai like yang tenzamade mishamung pinjay matwai re. Dai mujo gajay mishtong sta dalu namadu gui gloje namung gray akyak ngay. Mungkan satae gui wago kening reay mayak senyam Lamni pet raitim je kaplai wanan re nga laikakay shra ongtin kuna sundangay daimjo nguye wa matu ndai mungkan nzata shra ngay bai shino matut sundai ko riyak sinyam lamni pet ndu kaplai rayang mungkan nzata mashabi kumsatai nga na sundangay Dai majo nuwa punaw ni matu Yesua phang khanangay mong riyak sinyam ni phe khaplan na gui the mungkana sinyam lam ni phe khrumbutut let tot lai nan mong re Dai zon re gui asam go greg sang phe sora ai the shia sora masandum lam phe Pringsup ai khu kamshamit rong wai nan mong re Raitim matu Yesua phang khanay ngoi ko Loi la ngay, tingnang glo toy, go kaka, bay, mit marin toy go kaka, nray na matumung, grace kut ranga ka ay.